umunyezamu Maria Héritier ahisemo guhita awutera imbere, shakisha Kambale Salita. Attention, Salita piratewe hariya, igitego cya mbere cy'ikipe ya Marine FC. Umusore Dominique amuteye ishoti hariya, ntiyabasha kumenya uko bigenze. Pira hariya ukaba wageze mu rushundura tayari, ashatse gukina hariya. Barerekana uburyo igitego cyagiyemo cyaturutse ku munyezamu. Umunyezamu yatanze pase ndende, umupira muremure, umupira wagiye kugera mu rushundura, umusore wagiye defense. Urabona ko Abdul yamaze kujya hasi, uze kubireba neza. Uyu rero amaze Saleh, Nyirinkindi Saleh taye umupira hariya. Dominique ntiyabasha kumenya uko byashe kugenda. Nyirinkindi Saleh aravuga atari ko biramwambonye. Vizuri sana anapanda Akayezu Jean Bosco. Idi Jumapili na mimina kule mbele, pigo kwa Mumbele Saiba, toa pasi kule Ucho Freddy, goal! Nambari 16 mgongoni, Uwihore Ismail anaandika bao la kusawazisha baada ya gonga za hapa na pale. Vijana wa Etincelle wamegongeana vizuri, pasi kuingia kati. Kijana Freddy alimimina pasi murwa ndani ya 18. Kijana kwa utulivu huyu Uwihore Ismail akaandika bao la kusawazisha. Etincelle 1 Marine 1. Tazama jinsi walivyoanza move. Huyu ni Mumbele Saiba, amemimina vizuri kule kwa Freddy, halafu kijana akatokea kule nyuma na kupachika mpira ndani ya nyavu. Goalkeeper hakuweza kuona lolote. Hakika hapa ni move nzuri sana upande wa Etincelle, baada ya Freddy unayemwona pale kutoa pasi murua kabisa karibu mbele ya lango la Marine FC. Basi kijana Uwihore Ismail hakuna jambo jingine ambalo angetaja. Zamani za Shakari Katirebe, pira kumutwe, kumtarasina kumutwe. Kipe ya Etincelle ikabibanye igitego hano, iminota 4 y'inyongera. Pira rututse muri koneri, barawukina angaha. Umusifuzi ababwira ati mwe muva ngaho, dore uburyo igitego cyatsinzwe hariya. Pira hatewe, umunyezamu arawubura, Mumbele Saiba aratera, hanyuma umusore Tuyisange Hakim araza yongeramo. Pira uhita hariya, pira uhita ujyamo, yagitsindagiyemo. Mumbele yateye, baragarura, pira uhita hariya. Yashose hariya, umupira Tuyisange akosaho gakeya, pira ujyamo. Abafana bati reka duhaguruke. Romario, hari igitego cyari cyanutse. Gura decoder ya Azam TV ku mafaranga 50 yonyine, tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri book ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash, ndetse no kubaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.